بریم هر کدوم اینترویو گرفتنی بده گیرو نکن رو салому алайкум бинандагони гиромии барномаи 107 таҷрибрӯ ва ман бо шумо мансур имрӯза меҳмони барномаи мо шахсе ки аз зиндагӣ як ҳар рӯзи худонӣ даволни шахсе ки наркоманам шуд бангирам шуд 12 агар як сутка 24 соат боша вай 12 соатша ба дард ғам мегзаронам. Hey, чия вай? Чия вай? Чӣ? гуфти интервю гирӣ мерем, куҷо мерем? пешшон нестем, рафтем. Эй, ҳамин поён табин чия? ман рафтим куртам вақат поён шаки накчи медонам ишқат бозие маҳози бозӣ чатам сари раҳи дӯшидан ма мегира бо як мачака чӣ нақшаҳое дорӣ барои қасосот дуронда ту ташнаи ишқам неси ту ташнаи хунанда ман пешаи ишқ шиданам бозӣ мекардам ба ишқ гуфтам ишқама мерава пайдо меша дигар ишқ фаҳмиди гирякада гуфти мерам хайба неки баъди рафтани ту фаҳмидам ки чияй дард ман фаҳмидам ошиқам вақте ҳаррӯз зари мора ҳис мекардам хунданша азоби таги дора гӯё мекашидам ҳаррӯз ман ёд кардам дидора баргард гуфтам вақте дилда ҳис кардам махора ман далом кашидам боз ҳаррӯз баъди соати 5 баъди кор барои якҷо хона рафтан мезадам занг абад барои зангзанӣ ҳаррӯз баҳона мухелам телефона мевардорам дугона нема ёд накардам типа гӯё чизет монда дасти мада биё гирша ту параи телефонда гӯш карда гапҳои мара мерехови чашмо дилат мегуфт бира пешаш неки гозис намемон салом бародаршон муассисаи таҷрибрӯ барномаи 100 ман кофиябози шомансурӣ ҳастам хеле ният доштем айхида интервю гирем худорӯзиши дар рӯзи янборонӣ омадем ина чӣ хел мешид ки сар мекардем агар ки рӯзи бародар шаҳбоз сарвақта камтар муаррифӣ мекардӣ шариф шаҳбоз ҳастам яъне ки изодаи танобчӣ яъне як шаҳраке дар қарибиҳои кӯлоб яъне ки хиди кӯлоб мегӯем хата намекунем ба фикрам айни ҳол истифодакунандаи шаҳри душанбе райони южни фаҳмо оди аввалин треки худ яъне ки кай хондагиша ва ҳамроҳии ки камтар маълумот медодӣ сурди аввалин рости гап ду намуд буд якум сурде ки аввалин бо пска ва скал ҷониҷоно нахондагӣ яъне ки бо ҳамроҳи мо сар кардагӣ будем орепа дар хонаи скалшон буд аз сурди аввалине ки уже дар студия запис кардагӣ дар студия кунал ҷумаев сурди духтарак ҷумон буд яъне ки соли 2008 албатта соли 2008 оғози реп карьераи репи мо буд дар бораи одинака яъне ки дар зидди ту дист задагӣ ва гапа бача буд ки ту одам рӯй кардагӣ ва ора задагиан оиди чӣ гуфта нидорӣ амира чӣ хел мефаҳмони одамои худ ё ки худ ҳатто даракдор нести гап дарак ёфтам неки якчак будаки синфояштам назадиянаш манам баъд ман чанд вақта баъд нишон додам ки ман бачо задиянаш ман пресажокам ёфтам бачако ба ман асос будем баъд один отказ заявление истаги баъд ки хотя мада калона неки якчанд будаки синфояштам нада 3-4 каса заявление истам ки ба фикри ма дар заявлениш нависагӣ ки ман ситораи репам и омад дизидания неки ба худо қасам гапам ҳазакиш одамои ман набудам ман ба сари одамам вои накардам кардания нестам хайр ягон ҷо давом мехӯем баъд гуфтам чакчак одинака аввало сараввали хондану дис мехонди амедгам яъне ки бисёр одамо мегуфтанд ки философияш хеле хуб буд яъне ки бо калимабандӣ ва чикниш барои чӣ кора бас кардиву далел гузаштӣ чираки бародари азиз вақте философия мехонем намефаҳмиданд мардум аз уни гапа мақсади моро намефаҳмиданд ва судон паҳн намешуд
Ани ма фикр мекунам ки судои сода хубтар қабул мекунанд, бисёр ҷавонҳо содаро тез қабул мекунанд. Ба ҳамин хотир судои содаро гаштем ва иншоаллоҳ ҳаракат хестем ки репа пантартем ки калонсоло ҳам аудитория калонсолорам ки гӯшам бар мо гадори параметри классҳо записем дониста ки ҳастанд ҳамое ки мефаҳманд. Фаҳмо ана оиди бетл тоҷате ки ман медонам бардар на бетл иштирок кардаги нести чи Сега бовалаш ки ман фикр мекунам бетл друга. Барои ки беҳуда ду кас мебурад хондан мегирад як кас судяй гӯё судяй репи тоҷик дар халаки судё бисёри судё ман намегӯям ҳамаш ман як кас агар судя бошад мистер слим агар намин одам аз судя мунам ман дар лугои батол иштирок мекунам барои ки честни кор мекунам тоза кор мекунам ман дидагим тарзи кориша дар як ҷо будам мисолис кардам судя буданашам ман дас вақт доштам фикр мекунам ки ҳамин одам судя боша мистер слим ман дар лугои ҷишо ман дигар ҷо дар раско боварӣ надорам дигар судя дар барои ки акент хича ҷурай хича дарам мегира ва плюс минус дура гузарон монди хатя ман мебинам агар розе ра опрос ташкил кунӣ любой сайт интернетида гузаштаги дигар одам яке судя мегира дигар одам а як одам вақте ки судям рагу победит тамом победителя айтане ки мардум дигар каси интихоб кард бигзор бетли ма байни халқ шава судяи ма халқ боша ё мистер слим фаҳмо мардум мегӯянд дар фристайл устухона дори бародар хеле хуб мешад ки барои мухлисои сомонаи таҷрубу бо ози як фристайл ки устувон надори бародар касе намегӯяд ки ба фикри ман беҳтарина ане ки ман фикр мекунам дар тоҷикистон бисёр фристайлерҳое ки бисёр ҷавонҳои шабеҳперҳои наван ки ман мебинам маҳорати вора ман аз он мекунам устувон надоштане яъне ки мо ҳам камтар ҳамин фристайл хабар дорем яъне ки огоҳем оз намедонам дар бораи чӣ бикунем як чӣ дигартон мегӯям ки сол фристайлои ман интернетам фейсбуки рехтагия агар ҳозиҷана мо фристайлс мекунем бовар намекардагиш намекунам комментария ки текстош аз зиёдтаи ту дастуда ман фикр мекунам ни асос муҳим нест хайр барои мухлисо хуб мешад ки як телефон чӣ мавзӯъ мавзӯи чел буд ҳай сома ма тонистем шида шахсияти шумо нашида як минусаки соз дорем ки шумо нашиде ма карзнанда бузурге ки шумо нақшаша мекашиде шумо орзукати шумо насохта фундамента гирифтен деволи баланда заден рӯба ҷило шабао ки ба як шамоли ки як борон метавонад бардода хоната бародарон матоҷане мезанам ишора мегӯям ки баландтар бихон овозои ту омадесте бо пастар ман тонистам шида ман мешам бо иншоллоҳ агар мухлиси ман дастгирӣ боша ай шумо сари раҳи мара на душман мегирам на ҳечка фақат як чидам муҳтоҷум дастгирии мухлиста тамом дига ҳечка дар корум нест ёрдам дар корум нест одам дар корум нест ягон оланда ҳечка ки мара кӯмак куна хезона ба по фақат дастгирии мухлис бошам мерам боло иншоллоҳ худованай боло мекуна нигоҳ иншоллоҳ ман мерасам шумора мехӯра оҳай дурун бо як сӯзе ки ҳози ҳами рӯзе шумо натонистем машинам бо мехатон сӯзе ҳамун рӯза ёд наброре ки бо ман метум салом май шумоак чӣ мегӯм наматонда бародаро вай худо саломати будори дурустно намехоҳам ки бубинем оянда мужики шона бому номардиётон мешад ма ҳамун рӯза саломат бошед мисол мегирем бисёр гап кавача аста ки айни ҳол қати ҷадидон нести ничима нестам қаҷедам намедонам хабара гуфти гапо Студия ҷадидон рекордс яъне ки студияи додаи муфриқат дар Маяковский ҳузур дора ва айни умай Маяковский кӯчидагием сабаб инам қашид ки ман кам мерам он студия неки ман ҷадидонам то або ҷоха сосо дар як гурӯҳ хатия сосо мара кидат кард барои бояд сайд ма месохт сахира сангум назада неки все таки як гурӯҳем ойла просто як чия ки ҳамаи мо милладдор шидем ман ҷоха або яъне ки сосо хай москвада або лақаб озобода ванҷи дар ҳамин ҷай ҳама яъне ки ай паси кор оилавӣ зиндагӣ занг буда уже фикр мекунам
اهمیت برای کم شدگی همین خاطر خیلیش سودا یک جا نکنه نه که یک گروه جدید بود. فهمم. اما گفتی که اولاد داشتیم اویدی زندگی شخصی تو بردار یعنی که تو جاتی که ما میدونیم خیلی وقت پیش خودت اولاد شده بودی یعنی که دو راهی راشید چخیلی که میگم کمتر اویدی زندگی خودت معلومات دادی بردار. حیات خواهم معلومات داد نه که خدا رضا باشید تونش که خودسایی بیاد فرزنده کن بخترک دارم نامش امینه رضا باشید رونه الله میکنم یعنی که زندگی خوبه دیگه چی رو بکنم خدا همه جوان مردا را به همین روزا برسه مسای بیزن و فرزند کنه که یه روزا یک پدر یک بار کودک در اولش کنم میمون یک بار میخنده 1000 رپ 1000 استاتس 1000 انتکلاکسی که کلاس رکیو دا بالاتر من فکر میکنم وقتی که یک بار فرزند اگر خدا نصیبمون باشه به روز هم برسیم که یک بار فرزند چند لطه میگه چیزی هست که با گفتن نمیشه با گفتی خودت چی پرابلم هایی باید خودت خوبات دیس میتونم خودت سبب رقابت سبب دی زدن با یک دیگر فکر میکنم یک بیعقلی است که آینده پشیمانی دارم نه اهمیت بتین مستر اسماعیل بخش چور عباده کشر ویسای الان یوگین نشستن خدیمه وقتی که میو بودم خیلی دارویی که یک دیگر در دیست میکردن همه میو دامو دیست کردن یک وقتی که ستاتس بالاتر میره وقتی که شناخته تر میشن همیت داده باشه همه میو دیست باز کردن من فکر میکنم که هر یک رپری که وقتی که با یک уровень معین میاد که مردم میشناسنش دیست نمیزنن و وعده میتونم که باوری دارم که هر یک رپری که شناخته میشه دیستای زدگی خودش پشیمانی میشه پشیمانی دارم میکنه با همین خاطر اویدم وقت بردار از کنه که ببینیم نشنه این گپورا نشوند دیست همه کسا باری بودی برتن باری یک جا بودن باری و بودی رپ باید یک جا باشه اویدی شخصی که در خودت پلاگیاتی میکنن یعنی که نمودی خوندنی خچونه در تو ماننده میکنن اویدی چی گفتنی هست یا که چی فکر داری؟ واسه که من خیلی نشنیدم که خچه من پلاگیات گیسته لیکن کدوم فرقی که من پلاگیات میکنم من بوده یک مسئله که پلاگیات کردن یه ماده خوبه ماده خوب نمیاره ماده پیلوس اینه که خچونه مینوس ولی در بوجه میگن اینترنگی شان میخوندی مردم دارد چه که او شان زوره کرنگی شان گرچه آنه که او پاتسان کسی از چرنگ من کنم بوده بیزه بای با همین خاطر من میخوام که من در پولیس پیلوسه که وقتی که من برایش کردم مینوسه پشتی و دمه که من در پیلوس میاد خشت مینوس باشه و پیلوس من در پولیس بس که من در پیلوس اومد بیاد باید بودم پیلوس باشه آنه که باید هر یک استیلی خچه بگو باید نالتر کنم گپای نالستیلی نال که نگنش که تا رنگ شام میخونی رنگ دیگه بیاش خیلی من در خوبم باشه من با فایده خوبی اون پاتسان خچون میگم که او در خوبتر شود فهمم خودی ترکات بردار مثال میگیرم بسیار وقت عمل میتونم ترکوی فقط در ادامه یعنی که عاشقی پدر و مادر اویدی پدر و مادر میخوان با گفتی ما همی حتی همی درد من ندیدگی نه که عاشقیش در کم در بسیار خودم مذاب کشیدگیم نه که براتن جای گپ دیگه که توش تو به پدری به مادری من خدا را شگرانش پدر دارم مادر دارم من زندان شگی نیستم که یک چیه من فکر میکنم که وقتی که یک رپ سرور یک فیزور هم سنتکار هم شدش میکنی رپی مادر میخونه آدم که تو مادر شاید نگذاشتگی نیست اما رپ تاثیرش هم میکنه ما باید گفتیم که رپ الان نگاه برازمید رو میخونه بویو که هم آدم میخونه که آدمی که گوش میکنه مادر دارن که فکر کنه که یک بار مادر شاید دست داد و قدر بزرگی مادر برسه قدر بزرگی پدر انا شد عاشقیش من فکر میکنم جمعه امروزمون اولاد فریزی جوان عاشق کنم تو که خیلی تو عاشق نیستی؟ نه ما عاشق نشدم نه بارده اصلا یک آدم بوده نه اویدی پدر و مادر خوندن ترکویتی در همی در خدمت دگنیس اله احنبینی پدر و مادر خود هنگامی که همی ترکوی اویدی پدر مادر تا گوش میکنن چی میگن تا که یکم کامنتاری گفتی گفت میمونن در ترکو سیگه سوالای تو گنده قیلی باید چی لذت میشن نه که من فکر میکنم که پدر مادر من روسیه بقیره پا گوش نمیکنم نه که من حتی فقط همه کنسرت ها ما میبینم کمتر از سبب که خوندن اینجا کمتر تسکی هسته
نمیدونم درست نمیفهمم البته خیلی که سوز اهمیت نمیتونه که عموما نمیفهمم بعضی وقتا میام کلیپ من خونه نمایش ببینم و می پیش کنسرت و چند کنسرت دارم دو هفته تمام کنسرت دارم دو هفته تمام نمیشه سیم کارم کلیپ رو میاد دو میگیرم تمام اتاق وارد کشتم میکنم بسیار اهمیت میتونم قطعی شخصای فیت میکنی که یعنی نمودی خوندن ندارن بیتا قلتیدن نمیتونن یا که استیل ندارن چی جهته سوا در چی بارداری عزیز که وقتی که روزی که من رپ سر کردم یک چی بود رفتم در قبل ما بود که به خصوص ما رپ سرهای مشهورتر تقدیم باید بخونم لیکن خیلی از موج سمارا دادگی نبود من ارزو داشتم میکنید نبود این سبا فکر میکنم رپ سرهایی که جایی که حتی خوندم نتونم وقتی گیستی نکردم من کبرک مرده و چهشم که ریالی هم و جلانی دارم برای خوندن خچم آمه فرما دارم اما دستگیری میرم با او شخصانی که نو با ایسوها قدم میگذارن یعنی که آدمایی که نو رپ خوندن یا نو رپر شدن یا رپ آرتیست چی تمانی دوری چی نیاد دوری همه شخصایی که دستوهای رپ نو دستگیری کردن نو قدم موندن انشالله که حدیث میمونه که شما دستگیری میکنیم فقط اشمه خویش حرکت کنید سردای بیمانی داشتناموی قبیه نباشد در بین برای که یک سبب قدی در همه پرساوره که پس میزنن شریک نوخد که داشتنام سفنون قبیه و همین خاطر همه التماس میکنم همین سفنون را سرداتون دور کنیم حتی دار چی ما در خدمت انشالله دستگیری میکنیم اما وقت زید یکدیگر نیم و همراه یکدیگر باشیم چی بکی وقتی که یوزی یک است ساویتسکی یک است کلوب یک است فرخور یک است خرگان شنبه پنجکین هر کس جای کچه دو بزنه آوازی ما هر نموده ما را شنیدن نمیشه وقتی که همه ما با یک آواز ما توجیکی میگیم ما را شنیدن خشلو میشه و همین خاطر همه وقت همه یک جا باشه ما رپریم یک جایی با سمونای ما یعنی که تجربه رو چی تمانی دوری چی گفتنی هست از طرفی تیم سمونای تجربه توش که رو رسیده ما خیلی اشتون برامگی نیستم نه که به هر صورت خیلی فکر میکنم که دوره که ما نوره پسر کردیم ترکلمون همه پرتفتیم قبول نمیکردن بسیاری وقت خوش میکنم که همه رپ سرهای توجیه کرد ترکاشون رو گوش کرده قبول کنن افرنا داره رو ستوره ایره باشه سروده که اقرار داره بگذار نپرتوین هست پتسانهایی که نویچه کن هیچ که نمیشناسشون یک سرده با معنی دارن دستگیریشون کنن پرتوین سایت را خیلی خوب میشه مخلصان خوب چی تمانی داره با شخصانی که خطا گوش نکنن داخل تمانیات با همه مخلصا گفتنی محمد به نهایت مینا دارم استاتوس این اخترتته که اینی حال ما داره دارم ما فکر میکنم اونند یک ماشینی هست که هر یک تای شما خریدن ما دودگینش و مینا دارم رحمتون میگم هیچ وقت ناحرمتی نسبت یگان تد نمیکنم برای که ماشین هر یک تد لوگوی وقت میخوایم بگیریم یعنی که استاتوس که ما دودگین یا شما استاتوس مخلصای ما شما نمیسی که سیتوره رب میشناسن که من فکر میکنم سیتوره مخلصای ما خدم نه برای که همه هم استاتوس آمده دادن میتونن بگیرن اما وقت موقتی مخلصان سلامت باشیم بتانیم پادشوانمون هم یک گپ رسونیم که خدا دیان امودتون کنه که تک زنستان نتونیم بازی بلندی کودکتون غم بتن خندش بازیاش غمتون بتن خدا سمیز اپیزودتون رو پامپرز در اسقاط کنه نه سمی کلیپاتون خدمات بخرید با کودکتون اما وقت فکر یادده باشین همه سلامت باشین دوست شما یک چیز خیلی سنگتنین با هم دوست هم بعدشون که چه چیزی که شما ما در آرزو دارین چه چیزی که شما ما در میخواین خدا 10 برابر خودتون در اون چه زرده سلامت باشین و ما بینندگان سمونه تجربه توشگرو برنامه 100 خیر میگویم تا بازدید برنامه های ویننده خیلی خوب تشکر زیاد این برنامه 100 بود در سمونه تجربه رو و من با شما خفیه بازی شما منصوری این هفته مهمونی ما شونمسی یعنی که شهباز بود تا هفته دیگر در سمونه تجربه رو با برنامه 100 تو بازدید